Bon dia alin sira hotu ne bena Jesus hadomi. Imi dia kalae, spera imi hotu dia. Hamutuk vila fali ho hau bin febi, I hau ne kolega bin hadasa. Bon dia bin hadasa, dia kalae. Bon dia bin febi, bon dia mos ba alin sira. Graças ba Maromak hau dia. Bin febi dia kalae. Grasa ba Maromak, bin febi mos dia. Dia alin sira. Hanesan babain, durante minuto tolonulu nilaran, bin sira seha maluk alin sira iha programa Foun ba Labarik, Dezenhu hosi Biblia. Então, molo kita continua ba Istoria ohing lorong Nian, mai tahanoin fila fali Istoria no versículo de cor semana kotuk Nian. Alin sira seha noin Istoria semana kotuk Nian kalae. Semana kotuk itarona kona basaida. Bing hadasamos rona Istoria semana kotuk Nian nos kalae. Los. Bim belefo hatena meita Istoria semana kotuk Nian? Sing bin febi, se hanoin. Semana kutuk, itarona katak, iha loron Jesus Morris. Laos ema ka radio ka jurnal mak osai kona ba nia Morris. Mai be anju. Anju sira fo sai base? Anju sira fo sai ba bibiatan sira. Sing ne los. Ikala ne kalohan na kukun. Ne sai na bilan na roman ho buat furak. Sing, asti furak tebes. Turmai anju sira kanta hamutuk. Alin sira se hanoin? Gloria ba Maromak iha fatin asliu. Idame iha mundu ba ema nebe Maromak kontenti ba. Bin febi, semana kotuk itania versículo de cor futi husi nebe. Semana kotuk itani versículo de cor foti husi Evangelho Lucas. Yefuan sira nebe ita de cor mak anjonia yefuan. Mai ita de cor hamutuk Lucas capítulo 2 versículo 1 resenhat. Gloria ba Maromak iha fatin asliu. Idame iha mundu ba ema nebe Maromak kontenti ba. Dalai datan Lucas capítulo 2 versículo 1 resenhat. Gloria ba Maromak iha fatin asliu. Idame iha mundu ba ema nebe Maromak kontenti ba. Diak alin sira. Molo kita continue teni Istoria ohin loron. Hanesan babain. Binadasa atu husu alin sira. Imi hatene kalai. Taida mak manu ain. Laos manu nia ain nebe itahane. Alin sira. Bing febi mas hanoin karik manu aing nebe tahan. Laos ida bin febi. Ida nebe bingadasa husu mak. Kona ba ema nebe babain. Sai hanesan manuain. Bin febi pernah rona ka hatene kalai. Kona ba ema nebe sai manuain. Ah, sim. Babain, manuain mak ema ida nebe fo hatene uluk. Kahodi informasaun uluk. Molok evento rumah acontece ka ema rumah atumai. Exemplo, liamate, casamento, sarane no selutan. Sing. Agora itamos serona Istoria. Kona ba ema ida nebe sai manuain. Pode fo hatene ba Maromak ne Povu kona ba liurai ida nebe se mai. Mai ita buka hatene iha Istoria turmai. Parte sanulu resin 5. Maromak Bolu nia Povu Foun. Tinan tolunulu liwona, Jesus bot badadau husi bebe bamane klosan ida. Tinan tolunulu liwona, mundu sena fatin sidau krona mensajing nebe anju sira kanta ona babibi atan sira. Tinan tolunulu liwona, to agora la iha ema ida lau tuir Jesus. O hatene o insa Maromak hatete ba ema sira tengki tuir ni oan mane? Ba ida ne, Maromak la uja ona anju sira. Maromak uja fali mane ida. Mane ne hanurin ona ema kona ba Maromak ni reinu.
manene hela ia rai fuik maran. Nian naran João. João lah hatai sropa hanesan maromaknya povu bye-bye. João lah hahan hanesan maromaknya povu bye-bye. João lah kuliah hanesan maromaknya povu bye-bye. Mai be, idanela takadalan ba maromaknya povu, atau sai barai fuik maran hudi rona ba João. João serani hela ema atau perpara sira ba maromaknya reinu nebe atau mai. Ema mai husi foho ho foho let. Sira mai husi sidadi bot I aldea kik. Acontece duni, ema barak mai. Idane halo ema balu husu. Karik João mak profeta nebe maromak haruka mai hudi salva ita. Karik João mak ema ida tuluri ita filafali ba maromak nefatin. Karik João mak liurai nebe sefo bensang ba ema hotu-hotu ia mundu. João hatete basira. Lae, hau laos ema ida nebe maromak promete. Mai be hau prepara dalan baliurai. Depois, iha loron ida, bain hira João serani hela ema iha mota. Jesus mai hak besik João hodi husu atu serani. Bain hira João serani hela Jesus, manu pombu ida semotun ipara iha Jesus. Lian makas ida mai husi lalehan. O mak haunia oan mane doben. Hawak solok tebes ho'o. João hatete ba ema sira katak. Jesus makliurai nebe maromak promete tiona. Ni hatete ba sira atu tuir Jesus, tambah Jesus bele kasus sira nia salah. Ema komesarona Jesus fosai kona ba maromak ni reinu. Ni hatete ba ema balu, mai tuir hau. Jesus hili ema na sanulu resin rua, atu tuir nia nudar nia eskolante spesial. O hanoin kona ba jakponia oan mane sanulu resin rua? Sin, Jesus komesa bolu maromak ni povu Foun. Maski anju sira kanta ona babi biatan, mai be, mundu sudah krono mensajeng ne. Senia makliurai duni, tengki iha ema ida tuir nia los kalai. Sing, ne los. Agora maromak la uja ona anju hodi hatete ba ema atu tuir nia oan mane. Maromak uja mane ida, imi si hanoin kalai, nianaran saida. Pasti alin sira sehanoin. Nianaran, João. Imi si hanoin kalai, saida makni halo. Nia hanoring kona ba maromak ni reinu. Inia sarani ema, hodi prepara sira ba maromak ni reinu nebe atumai. Sing, ita bele dehan, João hanesan manu ain ida nebe fohatene ba maromak ne povu. Katak, maromak ni reinu atumai. Sing, hodi prepara ema ba maromak ni reinu nebe atumai. Saida mag João hala, buat nebe João hala mak sarani ema. Sing, inclui Jesus. Mai be, ia buat balu nebe diferente, nebe acontece, banghira João serani Jesus. Imi si hanoin kalai. Sin si hanoin. Manu pombu ida semotun ipara iha Jesus. Liu tang ida ne, iha lian makas ida husila lehan. Si alin sira si hanoin yang ne dihan saida, mai tatemi hamutuk. O mak haunia oan mane doben. Hau hak solok tebes ho'o. Tuir imi hotu, ne senia lian. Ne amang maromak ni lian. Ibing hadasa, to agora nunca acontece tang hanesang ne, banghira ema rumah sarani los kalai. Sing, bin Febi. Ne so acontece ba Jesus dit, aman maromak rasik mak deklara katak, Jesus maknya oan mane doben. Entaun, ita la duvida kona bai dane. Los. Ijuan mas hatete ba ema sira katak, Jesus makliurai nebe maromak prometet dia ona. Ni hatete basira atu tuir Jesus, tambah Jesus magbele kasus sira ni sala. Mensagem ne mos hatete ba ita bin Febi. Ita mos tuir Jesus, tambah Jesus deit magbele kasu ita hotu ni sala.
Jesus começa bolo ne povu Foun. Nia hahu hohi ema nain sanulu resin rua ho dituir nia. Los duni, hanesan jako nia wan mane nain sanulu resen rua. Alin sira hanesan bebain, ita he versículo de cor cada semana. Je Foun sira ne beita tu de cor Maromak rasik makatete. Agora, bim Febi se lê primeiro e alin sira nomos bim hadassa bele teme tuir. Marcos, capítulo ida, versículo sanulu resin ida. Versículo sanulu resin ida. Liang ida husila lehan dehan. Lian ida husila lehan dehan. O makaunia oan mane doben. O makaunia uan mane doben. Hau hak solok tebes ho. Hau hak solok tebes ho. Dalai datan, Marcos, capítulo ida, versículo sanulu resin ida. Versículo sanulu resin ida. Liang ida husila lehan dehan. Lian ida husila lehan dehan. O makaunia oan mane doben. O makaunia uan mane doben. Hau hak solok tebes ho. Hau hak solok tebes ho. Mai tatakaliman takamatan ho di halora saun. Aman Maromak ki halalehan. Ame fer katak Jesus makita buat ni uan mane duni. Ame fer katak Jesus makliurai nebe Maromak promete tiha ona. Ame hakarak tuir Jesus. Tambah Jesus bele kasu amin salah. Amin. Dia kalian sira, mau continue tanya programa itu sebarona mujika ida. How magdalang los dia los amores. How magdalang los dia los amores. E magdala bele hakbesi kamia ama. Senia lali. Usi how. João 14:6. João 14:6. João 14:6. João 14:6. How magdalang los dia los amores. How magdalang los dia los amores. E magdala bele hakbesi kamia ama. Senia lali. Usi how. João 14:6. João 14:6. João 14:6. João 14:6. Espera, alin sira senafati na kumpanya programa ne. Agora hamutuk fali ho ita. Hau ni kolega mana Carol, husi Amerika. Bun dia mana Carol? Good morning, Bin Hadassah. How are you today? Hau dia, mana Carol dia kalai. Oh, great, thanks. And I'm glad to be here with you. Mana Carol se hanuin kalai, semana kotuk ita aprende kona ba Jesus ni Moris. I novidade bot nebe anzu sira fo ba bibiatan sira. Katak Jesus mak Salvador, liurai rohan like, nebe Maromak promete, nebe lori dame. Yes, and we learned how to say, I bring good news for all people. Sing, ita aprende frase, how lori novidade diak ba ema hotu, ho Ingles, I bring good news for all people. Ida nemak anju sira hatete ba bibiatan sira. Ita fuin rona Istoria ho tetun Ingles. Kona ba, mensageng bot seluk husi Maromak. I uinsa ema barak liutan rona novidade dia kona ba Jesus. Agora ita se rona tan Istoria ida ne ho lian tetun Ingles. Ima ita aprende lian Ingles ho mana Carol. Part 15. Parte sanulu resin 5. God's new people are called. Maromak bolu ni Povu Foun. 30 years passed, Tinan tolunulu liona. and Jesus grew from a baby to a man. Jesus bot badadauk husi bebe bamane klosan ida. 30 years passed, Tinan tolunulu liona. and the world still had not heard the message the angels had sung to the shepherds.
mundu senafatin sedau krona mensajeng nebe anju sira kanta ona babibi atan sira. 30 years passed, Tinan tolunululi ona, and so far, no one had become a follower of Jesus. to agora la iha ema ida lau tuir Jesus. Do you know how God told people they should follow his son? Uhatene uinsa Maromak hatete ba ema sira tengki tuir nia uan mane. God didn't use angels this time. Ba ida ne Maromak la uja ona anju sira. Instead, God used a man. Maromak uja fali mane ida. This man was already teaching people about God's kingdom. Mane ne hanorin ona ema konaba Maromak ni reinu. This man lived in the desert, and his name was John. Mane ne hela iha refuik maran nianaran. Joaun. John did not dress like most of God's people. Joaun lahatai seropa hanesan Maromak ni Povu babain. John did not eat like most of God's people. Joaun lahan hahan hanesan Maromak ni Povu babain. John did not speak like most of God's people. Joaun la kolia hanesan Maromak ni Povu babain. But that did not keep God's people from coming out to the desert to listen to John. Mai be, idane la takadalan ba Maromak ni Povu atusai barai fuik maran hudirona ba Joaun. John was baptizing people to get them ready for the coming kingdom of God. Joaun serani hela ema atu prepara sira ba Maromak ni reinu nebe atu mai. People came from the hills and valleys. Ema mai husi foho ho foho let. They came from big cities and small towns. Sira mai husi sidade bot I aldea ki. In fact, so many people came that some began to wonder. Acontece duni ema barak mai idane halo ema balu huso. Could John be the prophet sent to rescue us? Karik, Joaun mak profeta nebe Maromak haruka mai hodi salva ita. Could John be the one to give us back God's place? Karik, Joaun mak ema ida atu lori ita filaf ba Maromak nefatin. Could John be the king who will bless all the people of the earth? Karik, Joaun mak liurai ni be sefo bensong ba ema hutu-hutu iha mundu. John told them, Joaun hatete basira. No, I am not the promised one. Lai, haula os ema ida nebe Maromak promete. But I am preparing the way for the king. Mai be, hau prepara dalan baliurai. And then, one day when John was baptizing people in the river, Depois, ihaloron ida, banghira Joaun serani hela ema iha mota. Jesus came to him and asked to be baptized. Jesus mai hak basic Joaun hudi husu atu sarani. When John baptized Jesus, Banghira Joaun serani hela Jesus. a dove flew down and rested on Jesus. Manu pombu ida semu tun I para iha Jesus. A loud voice came from heaven. Lian makaas ida mai husi lalehan. You are my beloved son. O mak hau ni oan mane doben. With you I am well pleased. Hau hak solok tebes ho'o. John told the people that Jesus was God's promised king. Joaun hatete ba ema sira katak Jesus makliurai nebe Maromak promete tiha ona. He told them to follow Jesus Nia hatete basira atu tuir Jesus. because Jesus could take away their sin. Tamba Jesus beleh kasu siranya sala. People began to listen to Jesus preach about the kingdom of God. Ema komesarona Jesus fosai kona ba Maromak ni reino. And to some he said, "Follow me." Nia hatete ba ema balu mai tuir hau. Jesus chose 12 followers to be his special disciples. Jesus hile ema nain sanulo resin rua atu tuir nia nudar nia eskolante spesial. Do you remember Jacob's 12 sons? O hanoin kona ba jako nia oan mane sanulo resin rua?
Well, Jesus was beginning to call out a new people for God. Sim, Jesus começa Bolu, Maromak ni Povu Foun. Mana karol hanoin saida kona ba Istoria ohin loron? Wow. First at Jesus' birth, and now again at his baptism. A great announcement that he really is the promised king. Sim, novidade bot selo mak Jesus maklurai rohang laik. Iiha tempo idane, Maromak rasik makatete, ba ema hotu katak Jesus maknia oan mane. Ini hadomi tebes Jesus. God gave the good news through angels, the prophet John, and now he himself is speaking. Nelos, may be manakarol. Manakarol senti kalai katak novidade ne la acontece iha fating nebe liurai helaba. Ka iha tempo nebe iha nailulik sira. That's true. God is giving his message to shepherds, and the crowds gathered to hear John. Sim, hare katak Jesus maklurai, ho tipo diferente. I Maromak ne plano ba salvação mos dala rumah diferente husi buat nebe emahanoin. Well, now Jesus is asking people to follow him. Let's see what happens next. Sim, agora Jesus hili ema atutuir nia, I aprende husi nia. Nia começa Bolu Povu Foun ba Maromak. La cleurtan, ita se hare oinsa Jesus cumpri Maromak ne promesa. Bin Hadassah, let's learn some new words today. Mai ta aprende liafuan Foun ho ingles. How do you say, Jesus said, follow me, in Tetun? Jesus hatete, mai tuir hao. Okay, so, Jesus said, Jesus hatete, follow me. mai tuir hao. Let's say that together in English. Jesus said, follow me. 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 That's great. Let's pray together. Mai tahalorasaon hamutok. Father God in heaven, we believe that Jesus really is your Son. We believe that Jesus is the forever King that you promised. We want to follow Jesus because Jesus can take away our sins. Amen. Bin Hadassah, I want to hear what happens next in our story. How masakarak hatene saida maka acontece turmai. How about you all? Will you join us again next week for our next Bible story? Yes. Amin a fatin fanoin ba alin sira kainang aman sira ne be acompaña del programa idane kata Livru Dezenhu hosi Istoria Biblia Nian fan ona. Cada libro ida ho folin $2. Mi be kontakto ba numero WhatsApp hitu sia mamuk sia hitu ida ka numero telefoni hitu walu hat mamuk. O imi mas bele visita minha página Facebook Honarang União Bíblica Timor-Leste. Imos bele visita minha serviço fatin e centro Veracruz kai kolidili nia oin. Dia kalin sira itania programa tona nia rohan. Ami se fila fali mai hodi hamalu kalin sira e loron sábado semana oin horas tukusi hobalu to tukusanulu dadersan e programa Dezenhu hosi Biblia. Bom fim de semana e Maromak for benção.